Karbia khe Harman isi abirta ke mia sonsi planglo Karbia lam tame isi angdeng pen puthora kaprek angdeng kaching jo sonsi manlo Karbia long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapangcheng asai along kikhibom KLDB Chairman Longsing Teron Otunsi kaddo kabe ke claim pachunsi kedamtang aruni phai ke thomarni langkung habe town hall along ke pen krisi kacharli angdeng along Karbi MIL subject alothui CM Dr. Tuliram Ronghang ardeng pen kangpupon Bangso kangpu amai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke jai ke Nilike chengsi MAC ke hypen education EM ki khibom hotsi tet alam ki prunga hut Assam rat pangripen chingki chingwaisi Karbi alam MIL lapen kapre ka pharman MOU alam don chetoklo seta lapu labenamat pachun long lederlo la sophi longsing teron KLDB chairman mansi alang lipen puthot nang oddun thusi kaddo ka besai pachun Ajat setame MOU chetok lok chotki chokche Komadne chudun lora bang donangji Laso asai ke KLDB chairman Longsing Teron claim si kaddo kabe pachun Lasipini labang solo thui kangpulong ke alang litero na sangkho phan choro vek nangji pusi CM Dr. Tuliram Ronghang lam jaipon Lason si Longsing Teron ke jalina long kacherabdun alang li team member do anatuma phanta CM Dr. Tuliram Ronghang pen kachoro pajirpong Indian captain, Indian crazy, mobile na sila Karbi MIL subject. So kita pergi kangpulong ini orang tu. Jadi ini tu minkan kuan pen ni Karbi subject MIL donang itu. So akemang, sa tuning pen ki ulo, tuning ke Indian circuit MIL dulu, tuning pen impulo. So pen aprang bangke tuning isi bangke lagi Karbi elective impulo. Ining pen bangke ke bang dengalong Karbi elective next week ang dengalong Karbi elective subject top long. Six on kasi tuning pen MIL long impulo ining pen bangke ke bang dengalilo. Last one kasi higher secondary long pining ke ching. Class 11 ang dengalong Indian trace long ta Karbi MIL subject ining pen dito kasi pining Karbi Anglong pen angtan Karbi tum kido kanglung muchot adima long kido school along Karbi alam pen luka pathandam japhan KAEC pen si Karbi language teacher ang khoya phan pek long nangji puta maya long CM Dr. Tuliram Ronghang jaipon Karbi alam subject university along anta kachari longjia phantame KLDB chairman Longsing Teron pen klempon bomlo Laswa long kenangjia son analong setame nili un anke cherabdunji buta CM Dr. Tuliram Ronghang maya long jaipon Maya long kachetong dun Padmasri Professor Rongbong Terang lapen Padmasri Dhaneswar Ingtia tumpen laso asayamo kapachun thek mate Karbi alam a subject alothui kangpulong apot kachoro pajirinti Maya long MP Horen Singbe MLA Bida Singh Engling MLA Dor Singh Ronghang KAEC Deputy Speaker Rijay Singh Hi EM Pradip Rongpi EM Ratan Teron EM Madhurya Dhekel Phukon EM Tarendra Brahma atum penchenglo kaprek man ki do atum chetong don long ke som nam ke mine sem som si li me pore pa ka long konsila ke long ke som pe le ki chum ji ke o surti do Karbi lo Autonomous Council CM EM hala tum han weekend complaint na pi weekend complaint na pi sine inquiry committee bhai pada illegal appointment kalima kalang non ke hoda ke long dam ko hoda ke ha dosini da alang ko dharna do ko ke opidong alang ko kamat halo de illegal appointment kusala da alang ko manga dharna che song lo sita kain inquiry committee ke consultants hukum to ini isi ni tu neutral independent committee same ben inquiry committee itu boha itu PR ben itu inquiry committee ko atum halo ko toy po laso homo screening kori tha kalangma kalima di aron re pen si appointment kitim appointment aron re pen pi lo pulong tel to ma ke bola ke long tang to bata terminate ko long ke alang to written complaint ko bi ke ada hang News report Karbi Anglong live